Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Joyce iti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Joyce. Kanayon ko adengdengan daytoy programam ditoy Ilocos Sur. Na discobrek ang mabalinmatan ang manggagan iti YouTube. Kaya't kumat apaidrama daytoy pakasarita aken ayat. Nabayagan na crush ko ni Patrick. Iso nga idinagaram kanyak sinong batak adagos. Saan na nagbalin alimad daytoy kadagiti kakabsat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Joyce. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manong, inak agtrabahon. Saan kan nga itulod? Saanan? Pagluganam nga Ado ti tricycle dito. Sino dya pa kayang angkas sa mamotor? Amok nga damang itultulod kan ka nakamotor. Dinamag ko lang, tapno amok no asino day dyan. Kuwa Manong, ni Patrick Dayjay. Boyfriend mo? Medyo? Anya medyo? Taga ano day dyan lalaki? Am mo. Sino nga rod? Jay anak ni Madam Lucing. Day dyan? Wan. Kadwa yung matngagbas basketball. Kat numamartak day dyan? Saan itan? Kaya po, di nakmansurwan. Amamok day dyan Patrick. Rina B.E. nga ginumda. O sige Manong, mapanakon. Oy, nagalawat ka Joyce. Agpanunot ka mat anaimbag. Wanyahan. Nag-enjoy ka mat lang iti ride ta? Kastang una yan nervyos ko. Basta ka do anak. Awan ti rumbang apag nerbyosan. Saan ka matabaybayan ka? Adatan dito opisina mi. Sige, sumra ka kon. Sige. Sukunan kan tumanan inton malam. Napananmanan ni Manong. Amangan no napanmanan na ginom iti arak. Napan na sinukon di girlfriend na, mami. Girlfriend? Sino kumamat ti mangayat kan kuana? Joyce ka mo tinagan di girlfriend na. Nasaya at matkit din at dan girlfriend na. Tabarang sumardengan ngagbartak. Gwapo mat ngamin ni Manong. Uray no kasday amang martak, mami. Simangpad ka mat gaya man, Manong. Ne, aglutluto ka pa lang? Nagbuyak namin iti telenovela. Sige, tulungan kan. Hoy, itaman pa'y, Manong. Ala, ituloy mo ti agbuya. Siya kong ti agluto. Uy, nagbalbaliw ka na, Manong. Siyempre, Gapo ka dita dan girlfriend mo? Yamamok to kada kayo kini mami ni Joyce. Sige, damdamagan ngamin ni Mami. No asino ka no dayta a Joyce. Kaya di mo awisin dito'y balay, jay boyfriend mo. Tapno maamamumi mat. Am-amu mo ni Patrick, Manong. Amamok. Ngamjak am-amo kas boyfriend mo. Kumpurminto man ang ti damdamagam. Amu kun ti style mo. No saan na masumbatan, minus pogi points daytakin ka. Joyce, nas ka na maamam ti kinatao ti karelasyon mo. Manong. Sana ka kontrabida. Jack la kayat ama isagmak ka, ading ko. Oh, Patrick. Si kamit nga yan pare. Nabayag asaan nakadwa ti tropa ah. Busy pare. May kamit ita Tagsyat tayo. Urayek ti kaayan ayat ko pare. Dala ang kaayan ayat mo. Saan kan nga ginom? Umay kakit din. Sige. Umayak to, kalpasan na may tulod ko ni Joyce. Sige pare. Urayin da ka. Babe, agyaman nak iti pa nang itulod mo kanya ka. Babe. Ipakadak man gan ka. Aw-awisan dak dagiti barkadak. Agiinom kami ka no. Sige lang. Saan ka nga gungan?
Apay ko mga agungatak nga eh. Thank you. I love you. O sige, Inkan. Ngam ni, saan ka ngagbartak una ya? Agawid ka matla dagos. Wen ka di. Pagbigyak lang dagiti babarkadak. Ni manong mo nga Nakaturog mo ton, mami. nabartak manan. Saan? Nakainom laeng. Imbaga ka nung amin ni Joyce, asaan unay nga agbartek. Nasaya at no kasta. Kan saanan akas idi no mabartek. Nga agwala kan agpuka-pukaw. Nagpatinggamot siguro ti kalukwan na. Ay, sapay lako ma, tagbalbaliwan, Jacob sat mo. Good morning, Mami. Oh, nakasukat ka man. Ag-date kami kini Joyce. Aha. Adagaya man girlfriend mo. Di mo't na ibagak idin, Mami. Hawan. Ibagayo laeng. No kaano ti plano yung nga agkalaysa. Taadaak amang suportar kada kayo. Wen, Mami. No ison ti babae akap-kap na kam. Asikaswam nga rodan ti panagkalaysayo. Agkasartan, Han. Anya? No talaga mat lang ay ayatan nak. Agkasartan. Ikan na kumapay iti panawin nga agpanunod. Sige. Saan ka nga apuraan? Ngam sapay lako ma. Taita-atawan. Agkasartan. Manong, ibagbagan ni Patrick nga agkasar kami kanon. Anya? Saan ka di aday ta ti rumbang? Day tamot ti kayat mo, saan ka di? Agpanunot ka man na naimbag, ading ko. Manong, di ka kumamot agsaw iti kasta. Ibagbagak lang matkan ka, aday di apatrik kat mamartek. Saan itan? Anya? Insardeng na? Kat no rin nabida nga agiinom kadagiti babarkada na. Mangkita ka iti sa bali a lalaki, Joyce. Saan aday jay apatrik? Kasano nga pare Patrick? Inawis mo ka din ni Joyce nga kasar kayo. Buwan pare. Nakasaga na ka din ang mga asawa. Narigat ti adi asawa na pare. Saan kan abasta-basta makarwar? Narigat da kanto ang maawis. Anya nga rod, katkasta talaga. Limitadong to ti oras mo kada kami. Amo pare. Ang no talaga akayat yun ka ni Joyce ti agkasar. Saan da ka alapdan? Ewan mata, suportaran da ka. Suportaran da ka. Agyaman nak, mga pare. Sige pare, shot! Ni manong mo nga Aday dyan anak kaida, mami. Nabartek. Anya. Ay, Jackman amo. Inom manan nga inom. Indakman kasarita. Patrick? Patrick! Oh, nabartek ka? Nakainom ko lang, Mami. Kunam ang mga sawakan. Angam, agin inom ka manan. Ito lang dito, Mami. Ay napatrik, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Saan na mabalin ang mga sawa ka? Kat agbisbisyo ka latan. Iwaksimon ti kasta abisyom, anak ko. Tawan tinasayaat nga ipaaynakan ka. Amangan no agsakit ka pahay. Nakainom ka na samat. Ha? Naginom ka manan? Ay, basit lang, Han. Kung ang mga agkasartan, ngam di mo mat maikat ti bisyong. Kasano ak ngagtalakan ka no kasta ka man? Nagbalbaliw akong Joyce. Ikarik na ita. Agbalbaliw ka, no kayat mo nga awatin da kadagiti kakabsat ko. Ikatam ti bisyong. Adda ka din ni manong mo dito ibalayo? Si kakadidya barkada na? Wan. Ayabam ni manong mo. Ibagam nga ururayag. O sige, mabit lang tamapan ko ayaban.
Manong! Manong Patrick! Nakasukat ka mat. Umuna nga daw ko iti trabaho. Addan trabaho? Una, tinulungan nak ni mami ang makastrak iti trabaho. Adda di barkadam di tarwar. Birbirukan na ka. O sige, siya kung ti makaamo ang makisarita ken kuana. Makibarbarkada kan tumot ngamin iti Marta. Isungsung da ka laang dagita, Manong. Awisin da ka kumah, pare. Tabert di tayo may sa abarkada tayo. Sigurado nga adu ti arak ijay. Pasensya kan, pare. Nagtrabaho ak namin ita. Kasta ka di. Gusto pa lang ti arak. Ado ti importante abanak anasken nga aramida. Sana day tagi no. Ha? Sika ka din deta, pare. Rugya akong ti agbalbaliw, pare. Kat sapay lang ko matawre da kayo. Kat agbalbaliw kayo maten. At damot gaya man trabaho ni Patrick. Ni, kasanoan ang Manong? Nagkita kami ijay kumpanya pagtrabaho ako. Kasta ka di? Nakastrak ijay kumpanya pagtrabaho ako. Kaya't na ngamin nga ipanaknak ang nagbalbaliwan. Nasayat nga rodano kasta. Kan, agur nung iti pagkasarmi. Mala. Saan ko na kontra ti plano yo apa nagkasar? Talaga, Manong? Ay na, agyaman nak, Manong. Oh, inayon mo itigatang mo iti cellphone mo. Ay, thank you, Manong. Nagagat ka nga glaba iti uniformek. Iso nga ikang ka iti tangdan mo. Kunakon kat atangdanan nak. Mabalin ka di mata saan? Ay, Manong, kaano nga iti kasaryo ka ni Joyce? Dandanin. May sakto nga abay, ah. Wana, di ka madanagan, ading ko. Amo, nakaragragsakap. Ngamin, nakaseten ti kasarta. Uray siyak, Joyce. Uray simplen to lang ti kasarta. Wen? Tapno adda pang rugyan ta. Apay, di mo kayat ang makipagnaad tapay langin di balay mi? Tsak kayat. Kayat ko, jay bukod ta ang balay. Tapno awan makibibiyang kadata. O sige, sikat ti masurot. Sikat ti Reyna iti biyag ko. Oh, Manong, apay anak kadumog ka dito salas? Diyak man na mo, hading. Kalat mata na naulawak. Ala, apay nga eh. Ang mga nuga pumot day tati kanayo na panagpuypuyat mo. Siguro. Mapan ka agpa-check up, Manong. Saanin? Ala, ang mga noon niya ti sakit mo. Yala anak man iti danumating ko. Oh, sige, Manong. Mabitlaan. Ni Manong mo, nagawi dan. Una, addan iti kusina nga aglutluto. Saan nga tan nga agululaw? Saan mo tan ka no, Mami? Ha? Anya day jay? Kasla addan natin nag iti kusina. Ingkaman kitaan ni Manong mo. Uwan, Mami. Manong! Mami! Ni Manong! Ha? Anya tinapasamak? Hello? Hello? Joyce? Balasang ko. Ti ina ni Patrick na ito. Ha? Apay, ma'am. Joyce, awanan ni Patrick. Anyang awanan, ma'am. Na high blood. Katsaanan anak kadanon asing bibiyag ija ospital. Saan? Saan apod na dayta? Saan apod na? Aging gaita, adwan atawan tinapalabas, jak payla ang maiwaksi dito'y panunot ko ni Patrick. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Joyce. Pagayam Joyce, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Agturong tayo amin,
iti makuna nga ipapatay. Agladingit tayo man, anya nga rod, kat kasta talaga ti biyag. Kat no may papan, iti love life mo, dumteng to, ti talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Pagayam a Joyce iti Ilocos Sur. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Diego at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasak, barang makaipaay iti adal, nang runa kadagiti babbaro. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Diego. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Iho. Kumusta nga ti panagaram mo? Di nakpengarod sinumbatan ti ararmak, Daddy. Hala. Agan anos ka, iho. Talaga akasta ti agaram. Masapol nga aguray ka. Nudad duma, taon pa iti palabsam. Wani nga rod, Daddy. Ngam maanusak ti aguray. Tinapateg. Aklunan ni Jenny ti panagayat ko. Ala, ano sampay nga ro ti aguray, iho. Ngam no bilang man paayon na ka, aklunam asi pupuso. Tatalaga akasta. Wen, Daddy. Manong Diego, sapay ko man tadi kang makmakla at iti ibagakin ka. Ha? Pasensya ka, Manong. Ngam agbirok ka laangon iti sabali nga armam. Igaputa saan ka akayat. Anya? Ngam, adda mabalin may itibiyag. Adda negosyo. Napaduras ko pa yan. Anya pa ilati di mo pangayatan kanyak? An-anwak kumangay ti negosyo, Manong. Saan mo't aday ta ti asawaok no bilang? Saan aday tati kayat ko asawan? Ti kayat ko nga ibaga. Kat saan kan nga agrigat no siyak ti agbalin nga asawam. Gaputa ado ti kwartak. Pasensya ka talaga, Manong. Talaga adi ka ay ayaton. Apay manan pare, barmanan tinangawisam kanyak. Gaputa kayat ko nga iliw-liwag ti marikrig na kita, parts. Apay ka di manan. Pinainak namin ni Jenny. Nasakit ti rignak. Kasladyak kabaalan. Talaga akasta. Nalabit. Saan ada kayo tinaituding para itimaysa kan maysa? Ngaman niya ti di na pangayatan kanyak. Adda mabalin mi ti biyag. Adda negosyo. Inkarik pa asaan nga agrigat. No siyak ti pakiasawaan na. Ay, Oh. Abay ngagsanay ka, parts. sapay kumaa. Tasaan asabali ti panangawat mo iti daytoy nga ibagak. Ngam baliwam nga minday ta nga style mo nga agaran. Saan aday ta kinabak nang mo tiing kaibagbagay iti ararmam. Ngamawan mo ti makita ka dakas iti dayta, parts. Ibagbagak lang mo ti agpaiso. Pare, uray agpaysot ibagbagam. Ngam amangan no ibagada, anapasikat ka. Agyaman ako na Rose. Gapot a pinatgam ti awis ko. Awan anyaman na, Diego.
Sakit di at agyaman. Gaputain libre na. Awan parikot iti dayta, Rose. At damat kwarta ka busbusan ta. Uwan matkit di. Sabay ko mata masunutan dayto yung panag-date ta. Una, day talaga yam. Basta dalakit di waya. Alang arod, itulod ka ni Jabalayo. Kakaiso na nga dalugan ko. Kabarbaro pa eh. Kasta ka di. Wen, kagat-gatang ko lang di na minsan nalawas. Kasta gayam. O alang rod, agawid tan. Tapno di ta unay marabyan. Diego, iho. Adda ka din kaayan-ayat mo. Awan pa yung arod, daddy. Di nakmatsong bata ni Rose. Urayam Ang mga nuting tingitingon na pailaang anaing bagtirik na. Sabagay, Laglagi pa, ti kanayon ko nga ibagakan ka, iho. No agaram ka, ipakita ti sinseridad mo. Ta iso ti numero 1 akit kitaan dagiti babae. Nang runa, no ti armam, katay makun ko na anaam maababae. wen daddy. An nadam ti garaw mo. Kantanangam ti panagsasaong, iho. Narigat. Kunanda analastog ka atao. Wen daddy. Kaya tagyaman ang iti palagipyo kanya. Wow. Thank you, Diego. Nagpipintas dagito a flowers, Agyaman ak ta magustuhan, Rose. Apay ko maadyak magustuhan. Kat nagpipintas. Kan madlaw ang inginaan. Rose. Adda ka dinamnamakan ka? Diego, sapay ko matadinak to kagura. Ha? Pagyamana kami nga efforts mo, anagaram kanya. Ladingita. Gaputa awan mariknak, apanagayat kan ka. Anya? Pangasim, Rose. Sungbatan na kuma. Masursuro naktumat lang nga ayatayan. Saan, Diego? Uray anya ti aramidat. Awan ti mariknak, apanagayat kan ka. Masursuro naktumat lang nga ayatayan. Kas nakunakon. Ladingitat. Saan naktumatlaan na ragsak. No pilitak ti bagik ang mga yatkan ka. Ado ti kwarta, Rose. Adda negosyo. Ipaay ko amin akid dawam. Basta sungbatan nak. Saan akwartawan no kinabak ng ti katukad ti panagayat ko. Iso nga agbiro ka iti sa bali, Diego. Apay nga, Rose. Apay adinak maayat. Awan matkit di ti makunakan ka. Iso na lang tatalaga asaan ka ngay ayatan. Kanjak kayat ti ugalim. Gaputa ti kinabak ng mo ti kanayon mo apagkari. Papada kayo amin na babae! Apa yun, iho? Kanya ti mapaspasamak ka. Nasakit tinakam ko, daddy. Apay ka di, iho. Duwan na babalasang tinangpaay kanyak. Tsak maklon da ito'y. Ay na, saan aday ta tiing kapag barbartikan, iho? Saan anasaya at tikasta? Nasakit nga rin tinakam ko, daddy. Abay akastoy. Anyaya ti di da maayat kanyak. Nakaadalakmat. Adamat kwartak. Ada negosyo. Apay adidak kayat. Sungbatak to day tadamdamagam. Inton saan kan anabartak. Ala, iturog mo pa, iho. Tabaliwan tanto ti agsarita. Apay kasta ka pare. Awan akanayon ti gaganay gayam dito'y opisina. Imbag tasikati boss. Ngam no empleyado ka siguro. Amangan no na-terminate kan. Di ka di manin pa nakapaay mo ti makagapom? Wan pare. Kasla nasagid ti pride ko. Agasam. Duwa tinang pakay ka na. Kat nagsarunupay. Pare, akseptar mo. Kasta talaga. Saan nga iso ti parakan ka?
Ingkarikmat ka dakwada asaan da nga agrigat iti danak. Ngam apay adidak pala kayat. Si kamot pare. May sa tisungbat na dayta sa ludsud mo. Saan adda kayo ti para iti tunggal may sa? Kanayon lata na kastoy. Imbag pa iti daduma. Simple lang nga panagaram. Mapasungbat dan ti armanda. Amangan mat ngamin no saan anasaya at tiwagas mong agarem. Jay kunak nga rod kang kapare. Saan apin nasikatan? Kan saan apin nabaknangan ti panagaram? Panagrespeto kan kinapudno ti napateg. No kasta, dakas ti panangibaga iti kasasadi ti biyag. Dakas ti panangikari iti naranyag a masakbayan, parts. Saan mat akasta pare? Gamtanangam ti panagsasaom. Taamangan no ibagada apasikat ka. Parts. Napintas jay kasinsin mo adi nagasta ijay sentro iti kalmana. Nilinday jay pare. Dayawak man ti kinapintas na, parts. Balasang pay day jay. I-save mo ti number na. Kat awaga mon. Tapno agam-am mo kayo adwa. Amangan mat na suplada, parts. Saan? Naanos day jay akasinsin ko. Alaman nga rod. Itid mo kanyak ti cellphone number na. Tapno maam-amok day jay akasinsin mo. Katwa na. Day talagayang. Amomlin. Sikan ti kapipintasan a babae anam-amok. Nalaing kagayam magpasablog Uy, saan ka apas pasablugan? Ibagbagak lang ti at paiso. Ala, wana no iso. Ken, naanos ka pa eh. Apay ko mga tangsitak mo katawan mo pagtangsit mo. Lin. Adda ka din boyfriend mo? Awan pa'y. Awan mat mayat nga agaram kanya. Iti day ta kinapintas mo? Awan pa'y nobyom? Agbay so ti bagbagan. Saan kami pa'y siguro ang nakita iti agbalin a forever ko? Amang ano siyak day ta? Anya? Pare, kumusta nga iti panagpagayam yo kanilin? Nasayad mat pards. Naanos? Kaya naragsak akad kadwa? Talaga akas jay ni kasinsin ko. Panagriknak kat agayata kon ken kwa na pards. Kat armam nga rudan Timing basit pards. Amang ano'y baga na agun-gun dawayak ti kinasingid mi iti tunggal maysa. Saan mat siguro pare? Kanayon mat asikat ibagbagana. Oh? Agpaiso pards? Wan pare. Ay, no kasta. Adda nga rod namnamak ken kwa na. Padasam nga arman pare. Anya ti amuta ngay. Amangan no da kayon tinaytuding para iti tunggal maysa. Sapay la kumata di mo panunutan na gunggundawayak ti kinasingid ta iti tunggal maysa. Lin. Apay ko mapanunutot dayta, Diego. Ngamin. Ngamin anya? Agayatakan ka, Lin. Anya? Pudno timbagak. Sapay la kuma. Tadinak tuliklikan. Saan mo't kit di? Apay ko maliklikan ka. Kat espesyal kan kanya. Pudno ka di day tangay bagam? Wan, Diego. Nabayagtan nga agpagayam. Iso nga espesyal kamutan kanya. Agyamanak nga rod no kasta. Day talaang tadyak pa'y maibagay ita no agayatak matkan ka. Ikan na kumapa iti panawan ko nga agpanunod. Uwen. Di kagdanag tama ka urayak. Agyaman ako unay, Diego. Agan-anad ka kanayon di tayan mo ha, Ling. Wan, Diego, di ka madanagan. Di mo liwayan timangan. Ken di mo itulok ang ma-stress ka. Agasa. Very thoughtful ka. Gaputay ayatan ka unay. Agyamanak. Ngam orayan pa iti desisyon ko. Uwen, mauray ko dayta. Iso adi ka madanagan. Agyamanak unay, Diego. Kastapay nga ron, Lin. Mawagak tumanan. Wan. Okay. Bye. Bye, Lin. Uy,
Naragsak ka akanayo na pare. Wala. Gaputadan mang parparagsak kanyak. Sinong batan nakakadinilin? Sandpipers. Ngem pa nagriknak kat kayat nakmet. Kastamat lang ti amok pare. Taging gaita. Kat sikati ka na yun ng isistoryaan kanya. Very thoughtful ka kano. Baring aklunen nanti datdaton ko ngayat. Inton sumaruno apa nagkita mi. Wan ngam pare. Di mo pagsangsangitan ti kasinsin ko Nuda kayon to ti agkatuluyan. Ikarik deta, Pards. Gaputa ay ayatek unay ti kasinsin mo. Napintas dahi ti aresto para. Magustuwak ti ambience na. Gaputa na tal na. Dahil ti makagapo, no apay adito'y tinangawisakan ka. Amom kadilin. Kukwak dahil to'y aresto bar. Ha? Saan na dahil to'y tinegosyo mi? At dapat ije kabang-ibang nga ili. Ken, adda talo-alugan ko. Kasta ka di? Wen, Lin. Isu ano siya ti pakiasawaam. Saan kantong agrigat? Gaputa da mabalin mi iti biyag. Anya? Isu nga klunan ko man ti panagayat ko. Ta sigurado, agnam ay ka iti sidong ko. Diego. Ibaga kong ti pangadeng ko. May papan iti ayat nga idatdaton mo. Sapay ko ma. Tamaawat mo asi pupuso. Pasensya kan. Ngam naupayak iti impakitam nga ugalim. Ipagarap ko ididamo anap akong babaka. Ngam saan mo't gayam. Ta ipasikat mo ti amin asanikwam. Nakaamirisak iti dayjay nga imbaga ni Lin, Mr. Lonely. Nasakitanak, kan masayanganak. Gapo takayat nakuma, ngem naupay, gapo iti ugali. Nalaos ti panagbabawi. Tano kuma dinengeg ko ti pamagbagada kanyak, amangan no nakaasawa akon. Manipod idi, jakon nagarampay. Alakastan, katagyaman ak unay, tuy pagayam yo, Diego. Diego pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Numaminsan, bayam ati ar-armam amismo ti makaduktal asikakat baknang. Gaputan no sika amismo ti mangibagbaga baknang ka, ay kat adda posibilidad na amaupay ti balasang kan ka. Ta ipagarup na aparamag ka. Ala, adal kan kadayta, pagayam Diego. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Diego at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Anjong, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan Annover at taga Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pudno gayam tay kunada aman mano ti tao asaan amasakitan may papan ken ni ayat. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Nover. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Si Kagayam, Nover. Umunag ka Agyaman ak, Desi.
O sige. Agtugaw ka. Agyaman nak. Imayak, Daisy. Tapno umay kumanan ibaga to'y ayat ko ang nabayagan nga idardarirak ko ken ka. Sapay ko ma. Tadi ka masakitan iti ibagakan ka, Nover. Daisy. Lading hitag. Ngam awan mariknak a panagayat kan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Kat agtalin na agtalata nga agpagayam. Anya? Ulitak ti agkid daw iti dispensar, Nover. Sapay ko mata di ka gumurgura. Sige nga Rod. Innakon. Agyaman naklangan iti oras nga impaay mo kanyak. Gusto ko madaytan apa nag-in-inom mo, Nover. Nabartakan. Baybayan naklang, tatang. Maawatak ti marikrignam, anak ko. Ngamno na paay ka. Akseptarem Kasta talaga ti agaram, anak ko. Nasakit ka ti mapay, tatang. Abay agastoy. Jakla ko man nag-aram. Kas itinakunak, anak ko. Talaga kasta ti agaram. Saan nga amay nga armaam kat aklunan nati panagayat mo. Saan ani Daisy tinay kari para kang ka. Si kamat gayam ti nga ilik, Nover. Anya ti gagaran? Mabalin ka diti umunag, Annalisa. Ala, umunag ka. Agyaman nak. Anya ti gagaran? Ibagaman ta dar aramidak, di ka manaktak. Umay ka kumasarong karan. Ay na, awan panawon ko kan Nover. Kat no planong ti agaram kanyak, di mon patuluyan, kan uray di kan agsubsubli. Ala, agawid kan, taadar aramida. Oh, nagadumot ng tabalbalsiga makayaw, Nover. Wan pare, tapno mamagaan, kat adda pagsungrod. Kunaklakit di no adda isagsagan naam. Anya ngay kumati sa ganaat. Damag ko ngamin. Pinasyar mo ka no ni Annalisa idirabi Ngaman niya, paray. Nagsupla damat. Kinunana pa'y nga rod nga uray dya ko nagsubli di balayda. Anya? Ay na, pare. Di ka maupupay. Ang mga notis-tistingan na kalaang. Parang kastangag paiso, pare. Kunak no asino ti bagbagan ni nana nga sa nga ilik, si kamot gayam, Nover. Wen, Annalisa. Umay ko kumay bagang. Di mon ituloy ti ibagam. Saan ka di nga ibagakkan kan nga uray di kan agsubsubli ditoy? Annalisa. Di ka kayat. Kantap na ang mom, adagar aram kanyak asuldado kat iso ti kayat ko. Saan kat asika ag gardinero laang. Ala, pumanaw kan. Ang mga numadano na ka ni Philip dito kat sa balik pa iti pangipapanan na. Sige nga rod. Innakon. Apaya, Nover. Arak mananda sang sangwab. Sakat agipat patukar ka iti nakalidliday akanta. Nagsakit, tatang. Di anya. Anya ka di manan ti parikot mau. Kastoy gayam nun mula ang ti tao, tatang. Tagibasitan ti pada tao. Ay, ngunay kan. Di ka maawatan. Lawlawageman. Pinay na kadagos ni Annalisa, tatang. Kadyak pulos malipatan timpagana. Soldado ka nang siya gararam kang kuana. Kat iso ti kayat na. Di na kayat kano ti kas kanya kagardinero lang. Nover. May kadwaday tan anapaay ka. Di mo ibartakan Saan nga umanay day ta arasaw tapno agbarbar te kalatan.
Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ne, papayan no ba? Anya ti parikot mo. Agsyasat ka matasiksi ka. Ay, imbag ta imay ka, Jerek. Sika man timang katungtong itigayam mo. Barang sikat ti denggan na. Hala, panawan kayo pay. Sige, tata. Kapay ka di, pare. Umininom ka man ng iti arak. Nasakit. Tirignak, pare. Pinaya na kang dagos ni Annalisa. Anya? Nungay kun nalaang, pare. Saan, pare? Imparupan na kanya kadinak kayat. Isuan na sakit. Tirignak, pare. Tapay. Anya ka diti kinunana. Kinunal na adinak kano kayat. Kadya agar aram kan kuana soldado ti kayat na. Saan kano akas kanya agar dinero laag. Anya? Naibaga na ti kasta. Nalabas day jayin nga Annalisa. Gasto'y gayap. Nung nanumuka lang agar dinero pare. Umsienda ka dagiti nakaadal. Dahil talauna iti pagsakitan tinakam ko pare. Pare, di mon panunutan day ta. Talaga mo't akas jay day jay nga Annalisa. Nagdasupsuplada na no daduma. Kumaa. No di na iraman ti kinatawak. Bay amon pare. No pinaay na ka. Di agbirok ka man iti sa baling armaw. Jakon kaya ti agaron pa'y pare. Namiduan na napayak. Isu ako stone. Bakaklangan. Si kamat gayam ti tatao lang ti aso pare. Pare. Danggayan man nga ginon. Ay na pare, nabartag kan. Iturog mo kuman tapno mausawan ka. Sana ka nabartag pare. Basit pa lang tinainom ko. Nabartag kan pare. Pare. Hmm. Abay nga kasto'y tigasat ko. Ah. Nanumuha ka diunay. Tapno di nakmayat ti babae. Nga armat. Saan akasta pare? Namurayan niya ti ibagakan ka ita. Di nakmatlaang maawatan, tanabartag kan. Abay nga mina nakurapay aklaan. Abay nga mina jak ingkarigatan tinagadal iti. Tano nakadalak siguro iti kinasoldado. Inayat nakmat ni Annalisa. Saan ka di pare? Pare, gusto daytan. May kakit di. Salabayin ka, tayo di o nagtamaturog kan. Oh, pare over. Nakapigpig sa tidarang ti init. Nga maggabgab yun kalata. Wala pare, tapno malpas ko ita. Parang makamulak inton bigat. Ang kapay mo't aglinong pare. Gimagat ka mo't una yan. Wan, tani. Nabaybay akmat ti gardin ko. Kasanumat ngamin. Inaldaw ka mabartak idi. Wan nga rot pare. Gapulaang kada Annalisa kan Daisy. Sikamat pare. Masapul pa'y ayada kamatam tinaganda. Uy. Di mo kunaan, adi mo pa ida nalipatan. Jak ida nalipatan pare. Ngam naawat kon, at talaga adidak kayat. Nakapigpig sa titudo ko nangin na. Sakit ang guruod pa'y. Naimbaglaan niya. Tamayat to'y kalapaw ko paglinungan. At dababaya sumungat. Sakit nagbasit ti payong na. Manong, mabalin ka di makilinang di kalapaw yun? Mabalin na tading ko. Tani, nagpigsa ti tudo. Ungalod, sakit aguroon. Ay, agyaman na ka. Awan na niyaman na eh. Kapay, nagkapuamay ah.
Dita klinik, Manong. Ay, siyak gayam ni Heidi. Siyak ti simukat iti midwife ang nagretiron. Ah, si kagayam tayo ibagbagada ka barbaro a midwife. Ah, isakmet ni Nover. Nover gayam tinagan mo. Hawanading. Taga dito yak. Si Kangay. Dita ka bang ibang a barangay? Kalapaw mo ka di dito eh. Wen, dito yung amin ti garden ko. Pagiduldulinak matan ka dagiti kagawaak. Ay, wen nga agpayso. Nagsardeng matgayaman ti Tudo. Wen ganod. Ay, Manong, agyamanak man na. Ah, awan na nyaman na ading. Agkuyog ta na. Agawid akmatan. Ay, sige Manong. Tapno adda ka duwak amagmag na. Oo. Aglilinis ka mo dito kalapaw mo, pare. Awan pare. Tani, nakawara-wara. Una, tapno nalinis ti pag-istoryaan nyo kani midwife Heidi. Ah, si Kamat. Uy, nakita kayo idi na minsan. Nagpaot pa iti istoryaan nyo. Kaktal na ka man pare. Napilinong laeng. Amumat ang nagpigsa ti Tudo idi. Rugrugi na daytan, pare. Isu adi ka agkapoy-kapoy. Naibagabigat mo, Manong. Lumabasak man na. Naimbag abigat mo matading. Awan gayam. Amang ano kayat mo tinatang? Ay, kayat ko, Manong. Nang runakat ka harvest. Aglaklako ka kadi. Saan? Ipadawat ko ken ka. No kayat mo? Talaga? Nakababain Samuel. Di ka nagbabain. Alam da gito eh. Nagadumatan. Una. Tapno daganas na nga gipadawat ha. Agyamanak nga rod, Manong. Awanan yaman na. Sige, agpatuloyak nga rodan. Amangan no adun ti agururay kanyak ijay klinik. Sige ading ko. Agan anad ka. Nasingad kayo mat iti dayjay a midwife. Apay, awan ka di ti mariknam apanagayat kan ko ana. Kinapudno na tatang. Nagdato na ken ko ana. Ururayak lang ti pangadang na. Kasta gayam anak kaw. Wen tatang. Katjay ka na ayon kaw nga ibilbilin kang ka. Di mo ilimlimad ti kasasaad ta iti biyag. Tapno amaw no kayat nakamat. Uray nanumu kalaeng. Wen tatang. Tanda anak dayta. Itangal daw ti ko na mapanangibagam. No anya tigasat ti ayat nga idatdaton ko ken ka. Nusungbatan nak. Wen no saan? Heidi? Nover. Sapay la kumata sungbatan nak. Taay ayaten ka unay. Kat ikarik. Di ka agrigat iti danak. No bilang data ti agkatuluyan. Aramidak ti amin. Tapno agnamay ka. Uray na kurapayak laeng. Nabayag nga agpagayam ta. Sakbay ang nagdatan ka kanyak, Nover. Ket nakitak ti kinapudnom. Kan kinatanok mo ang lalaki. Heidi. Manipod na amo ka. Saan ka nagbaliw? Ket ita, kayat ko nga ibaga. Anya, Heidi. Kayat ko nga ibaga. Nga ay-ayatan kawat unay-unay. Nover. Pudno ka di. Ay na, agyaman ako na Heidi. Kat ikarik. Ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Nagkasar kami nga rod kini Heidi, Mr. Lonely. Kat dakkel ti panagyaman ko iti na Marswa, tanaragsak ti binukal mi a pamilya. Kat ti may bagak kadag iti babaro, nudumteng man ti aldaw apan nakapaay ken ayat, saan apan nagbartak ti solusyon.
tas sikamat laeng ti kakaasi. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Nover. Nover, pagayam ko, kablaawan ka, tanaragsak ti binukal mo a pamilya. Ket agpay sulaunay ti kinunam, asaan arumbang nga ibartekam ti pannakapaay mo ken ayat. Tamasarakam tulatta ti naikari aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan an Nover at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.